That's right. So, piso. Kung piso. That's right. Ini ako sa IT Park, Apa, Cebu City. Siklit ako. Doon ko sa Sudlon. Sa Sitio Kaunas, Sudlon, Lahog, Cebu City. Okay, oh. Okay, pero nakita.
ako karon at bang sa GY Square Mall. Anong sa kay traffic light po pamago. Okay, gini si kana. Mo. Ako, Skina Sudlon. Ngaw kay Garsada. Ito na lang usa nagbiyahe karon. Sa Dunya Rosario. Dito sa Dunya Modista Gaisano Street. Sudlon, Lahog, Cebu City. Doon ako sa Sitio Kaunas, Barangay Sudlon, Lahog, Cebu City.
Nabot na ko sa Sitio Kaunas, Barangay Sudlon, Lahog, Cebu City. Parking na ko sa kong bisikleta.